Anice, evo, znači, cijelu priču, znaš, neko mi je ubacio ovo u sandučić, znaš šta je ovo, jesi vidjela ti to? Odjava prebivališta s one. Da, ali ovo nema veze s vezom. Oni su ti ovdje samo napisali 2 puta, kao prvo Parčina se javio, pa su oni to provjerili, onda opet ponavljaju to sve da su provjerili, kažu da sam ja došla, spominje se da sam došla, ali ne govori se šta je bilo. Ne govori se da je napravljen zapisnik, ne govori se da sam se ja htjela prijaviti. Tako, to je gomila laži, govore da ne znam di sam ja, ali ti sama znaš da si razgovarala, zvali smo ženu kod koje sam se ja htjela prijaviti. Znači, suma sumarum, zašto mi je to neko poslao? I ko je to poslao? Mi odavde. Ko je to poslao? Mi odavde zove služba. Kad kažeš mi, ko točno? Policijska uprava iz ove službe prijavlja. Samo malo. Ovdje stoji da je Dražen Vitez. Ima li on ikakvog saznanja u vezi ovoga ili je samo automatski potpisao? Reci mi, je li ima? Pa ima, mora izvrši, ne mislim ima. Mislim, on radi ono što... Je li on zna da sam ja tražila dokaz da je ovo policijska uprava Hrvatska i da ću se ja onda prijaviti? I da mi niko nije zna reći dokaz, jel on to zna? Ne vjerujem da zna. Eto vidiš, zašto mu se nije to reklo? Ne, ovako, za postupak službene odjave prebivališta. Nama je dovoljno da se terenskom provjerom utvrdi da ta osoba ne živi, ne živi na konkretnoj adresi. To je članak 12 Zakona o prebivalištu, ako na internetu možeš vidjeti članak 12 Zakona. Niste vi to nikada provjerili? Kad ste provjerili? Na koji način? Na koji? Sa Parčinom ste provjerili? I sa susjedima. Kojim susjedima, na primjer? Svi znaju da sam ja u zgradi. Svi znaju. Svi. Evo i sad sam izašla iz zgrade. Čekaj, a koji su susjedi onda su lagali? Kako susjedi mogu znati? Aj reci. Ne, ali ovo je gomila laži i muljanja. Nema veze s vezom. Zato postoji taj upravni spor, da se može pokrenuti upravni spor, ali ovako Milena. Prijava prebivališta se vezuje za konkretnu adresu i konkretan stan. Znam ja te zakone jugoslavenske. Mene samo zanima ko je napisao ove gluposti, laži, budaleštine, koje nemaju veze s vezom. Ovako. Napisali smo svi. Ne možete svi napisati. Ovo može sastaviti samo neko iz odvjetništva ko unaprijed već zna što će napisati, bez obzira na činjenice. Kako ste vi mogli onda previditi to da sam ja imala, taj ko je pisao, da ste vi ovdje pisali, onda bi morali svi znati da sam ja ovdje bila, donila papire od javnog bilježnika, želim se prijaviti, ali kome? Mogla sam jednako komotno bakici koja prodaje kapulu, rekla sam ti na pazar, razumiješ, čekaj, nemoj, molim te. Nemoj, stani. Nikad nije popunjeno ovaj obrazac prijave prebivališta. Slušaj, ja sam sve donila da se prijavim, pitam da vidimo kome ću se prijaviti. Jeste li vi Hrvatska policija? Niko mi nije znao da reći. Ni njanci jedan dokaz dati. I onda ja kažem, zašto bi se ja vama prijavljivala, ima zapisnik o tome napravljen. Zapisnik. Tvoja kolegica ta sa onog tamo drugog stola je bila jedna, u toj sobi, ja mislim 7, koja kaže, pa šta ima veze da je ovo Jugoslavija? To mi je odgovorila na to. Znači ovako mi nemoj sad ti preskakati, riješimo ovo. Znači, ja sam bila tu, vi niste mogli meni dati kao Hrvatska policija, dokaz da ste legalna Hrvatska policija i ja nemam šta tu raditi. Šta je to? Ali vidi, ja znam da si ti duboko i visoko inteligentna. Zašto mi pokazuješ sada obrazac? Ne, ja kažem, to je... Čekaj, jel ti hoćeš reći da je ovaj obrazac dokaz da ste vi Hrvatska policija? Ne, onda mi reci, zašto mi ga pokazuješ? Znači, ovo je podnesak koji daje kad neko želi prijaviti prebivalište na novu adresu. Dobro, ja nisam došla do te još faze jer sam samo imala od javnog bilježnika sve. Ali, i da bi došli do te faze, meni je treba dokaz da ste vi Hrvatska policija. Ništa drugo. Vi ga nemate. Ne spominje to. Samo ime i prezime, adresa, ništa drugo. Da ste vi predali ovaj... Ali zašto bi se ja vama na taj formular ispunjavala? Zašto bi ja to ispunjavala? Čekaj, zašto bi? Jeste li vi Hrvatska policija? Reci mi, ako jeste, idem odmah. Tebi da.
Kako tebi mogu krivotvorene službene isprave, lažni grbovi, lažni pečati, lažne oznake predmeta, pa vi poslujete pod jugoslavenskom oznakom broj? Kako tebi to može biti hrvatska policija? Mi smo to čitali, gledali, a ja sam ovdje zaposlena. Čekaj, reci mi, znam, ti si zaposlena u zločinačkoj organizaciji. To nije hrvatska policija, meni je to važno da bude hrvatska policija, razumiješ? Ko će to reći, je to hrvatska policija? Ko će? Pa kaže zakon, pa evo, ima ova oznaka broj, pa čekaj, nemojmo opet ulaziti. Čekaj, evo, ova klasa i ovo, ništa, to je po Jugoslaviji iz 1988. Jugoslavija pravilnik, pa nemojmo. Oznaka broj, evo ti je, moraš je negdje imati broj, di ti je broj. Nemojte mi više stati te gluposti, mene to ne zanima. Vi ćete napraviti ono što ćete napraviti, mene ne trebate obavještavati, mene to apsolutno ne zanima. Nemojte mi ništa slati, nemojte objašnjati. A zašto ste mi slali? Mora ići na adresu. Ma ko kaže da mora? Ko kaže da mora? Ko? Ko je to rekao? Dostava podataka. Koja dostava? Dostava je dobila sad 2 puta, poštaru je rečeno. Nemoj slučajno da više ubaciš nešto u taj sandučić. Ja sam ga kupila, to nema veze s vama, vi ste kriminalna organizacija. Zašto je bacio? A? Zašto je bacio onda postupak? Ne znam ko je, valjda je to neko vaš ubacio, razumiješ? Ali nije bitno. Ja ću osobno sa šefom dostave, znači nemojte meni to više sad, mene ne zanima. Vi možete, šta možete? Poslati samo na mene vaše milicajce. Ja ću se životom braniti. To je sljedeća točka. Znači, kako vas ne zanima šta ja govorim, tako ni mene više ne zanima šta bilo ko od vas govori. Ja životom to branim i sad je samo da se ne igramo. Ako vi hoćete sad zovite ih, neka me upucaju sada, neka upucaju. Ja ću, bilo ko, neka me dočeke. Ja se Anice ne bojim ni vraga, Sotone, Lucifera, nikoga, a kamoli ovih četničkih milicajaca. Ne dođi, kod mene popuniš ovi obrazac i priložiš tu listu. Evo ti mi odgovori zašto ne dođem, ajde molim te. Ti ne priznaješ ovo sve skupa, ali tako? Eto, a zašto bi priznala nešto što nije istina? Ja vjerujem u Boga, vjeruj mi. I Bog te ne uči da lažeš, jel' tako? Je li tako? Nema potrebe ako vjeruješ u Boga da lažeš. Jedna je od njih, ne laži, ne reci lažna svjedočanstva, kod vas je sve lažno. I ti meni sad govoriš da ja se odreknem svoje vjere u Boga, da priznam vas lažne. Pa kad to ti prepusti Bogu, razumiš? Jeste vi iznad Boga? Ajde vidimo da ste iznad hrvatskog zakona kojega ni nema. A jeste li iznad Boga? Ja, ti kaže, ja život dajem za to. Za vjeru u Boga, za samoga Boga. Kako ćete funkcionirati u normalno? To nemoj ti brinuti. Ako je to bio razlog da ti meni ovo pošalješ, što brineš kako ću ja funkcionirati, nemoj molim te brinuti. Razumiješ? Ako dođete negdje u banku. Slušaj, mene ovaj sustav zločinački, ne zanima me banka. Još koja institucija? Ne, pazi, vidi, Bogu hvala, drago me, ja imam savršeno zdravlje, razumiješ? A i da ga nemam, nikada se ne bi obratila bilo kojem mirovinskom, bilo kojem doktoru. Kad ja ne brinem o tome, nemoj niti da zaključimo, ali nemoj stvarno više. Reci svojima da mene, kako god vas ne zanima šta ja kažem, tako, ne treba ti hvaliti na tome, tako ni mene ne zanima što vi kao milicija četnička, jugoslavenska, zločinačka imate meni reći. Vi možete, sljedeći korak vam je samo da izvršite fizički napad na mene. To me vodi, jer mene vi ne zanimate, ali ja se imam načina za obraniti,